Oke guys, jadi ini hadiah kompensasi udah hadir nih guys ya. Langsung aja kan. Sabar kita rekam. 2 langsung ya guys ya. Apa 1 tuh? Ih, Ronaldo guys. Anjir. Bismillah. Siu, Ronaldo adik-adik. Yes, Lewandowski. Lewandowski. Wih, 1 juta bro. 100 juta bisa dijual ya? Ya 100 Oh, nggak bisa juta. dijual. Hah? 130 juta nih Bor. Lah, Ronaldo gua berapa juta bor? Su. Aduh, Griezmann lagi. Ini apaan sih?